Serchhip DC meeting hall at Serchhip 5 Village Council final roll TLANGZARH ani. Serchhip District Football Association General Body Meeting nei ani. Serchhip Assistant Commissioner of Excise and Narcotics Department HNUAIAH KUMCHANVE ZIAKLUT ani. MZT Headquarters Serchhip 10 an advisor puke SAITHUAMA MIS HANUPUNAN MANG. Serchhip Cable Network clear to te chibevek ule CHANCHINTHAR ngai thla ang chair to lel du lai VENG Serchhip DC meeting hall a pujems lalni thanga district election officer mo phurna lamek tu chuan Serchhip 5 VENG Village Council final roll TLANGZARH. VENG Serchhip DC meeting hall a pujems lalni thanga district election officer mo phurna chelmek tu chuan Serchhip Village Council by election nei mabak mek na mun VENG Serchhip 5 electoral roll final chu TLANGZARH party sang ai o te hnen a copy hi hlan ngal pularin sang namte election officer chuan final roll report tlangpui pe a Serchhip VENG a hian voters me chia za thum somli paruk le mi pa za ni somkwa pakwa an vain mi zaruk somli panga an omani roll TLANGZARH ta kisiam that ngai shiale soisel du nei te tan ni thum chung July ni somni pakhat thlengin zia ka thelu na hun hon zui le ngalani by election nei huntur hi state election commission chuan alarwat fellova ti hian engti khuna po in thana buat sai thei turin Serchhip district election office chu a hin pe ta ti na ni Serchhip District Football Association buat sai sangni somni pathum season ending football tournament chu July ni somni ninga ni tangin Serchhip sports complex a nei chanani ang kumsangni somni pathum season ending football tournament chungchang ngai to in VENG SDFA EM meeting nei ani a sangni somni pathum season ending football tournament chungchang hetiang hian thurelani season ending football tournament kan nei tour division screening atana mangtura arel to chu ro kholna a omawangim division screening tournament amang LOVIN tournament pa ngai khel tur anianga tin committee masalamina lorel to marveng FC shemnapo he tournament a hian lekko ani ang sangni somni pathum season ending football tournament hi ni somni ninga ni sangni somni pathuma khel tran tura ro manani a sangni somni pathum season player registration man turani ang fixer hi arang theang bera pon chwa to mani sangni somni pathum season ending football tournament a hiam affiliated club te kim taka khel turangen ani a first division club B ka he tournament khel lo anom chuan anchunga action la kani ang entry fee la pelotan July ni som pariat sangni somni pathum ralma impact tur ani bok Serchhip Assistant Commissioner of Excise and Narcotics Department chuan KUMCHANVE CHHUNGIN ND&PS Act KAIHHNAWIH khesom thum paruk an ZIAKLUT to Assistant Commissioner of Excise and Narcotics Serchhip Department KUMCHANVE CHHUNG report atrangalan danin KUMCHANVE CHHUNG January atanga June thachung khan Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act chungchanga khesom thum paruk ZIAKLUT nito in hemi KAIHHNAWIH hian mi somli panga man nito bok ND&PS Act KAIHHNAWIH rui lo an man te chu heroin kg khatle gram zariat somni pakhata retani a ganja kg ni point bial pakhat an man to bok ani Mizoram Liquor Prohibition Act HNUAIAH khesa somli ZIAKLUT ani to boka MLP Act KAIHHNAWIH hian mi za somni pasari man ani to boka rakzu liter sang khat za somli pasari point pariat pakwa man ni im zubil lai liter za thum somriat pani man ani to boka sabzu ml za sari somnga za somsari pasari man to im 1 liter som paruk baka beer patni an man to bok ani zusakna bel somni paruk baka lir the two wheeler patni le LMV pathum man ani to bok VENG MIZO zaimin sui kompol MZE headquarters Serchhip 10 an advisor puke SAITHUAMA MIS thana hunan mang
MZT headquarters Serchhip te hian an president kalchuak tali advisor ni bok puke SAITHUAMA MIS chu anathona information department deputy director ni in PIO to chief minister a omdona wangin office tambara thana hun an mang ani pusaite hi MZE headquarters Serchhip president le advisor na tilo thok to in sul nu engmazat MZE ta na nuchia ani thana hun vice president pulalrem lateral tika HNUAIAH hian pusi zodin thar secretary in khana thu cha soya nula eflalrem ruati treasurer in khana thu ZIAKLUT ani khana huna hian pulalrin tluanga DHO advisor le CHANCHINTHAR advisor ten akal le zel tura adu sak natte lanin Serchhip zaimi te ta na aloin pek to chinna lom thu an soyani Venkhan Krisi Vigyan Kendra KVK Serchhip district North Banlai Phai chuan ICAR Foundation Day voi somkwa pangana le technology day chu KVK North Banlai Phai an mang he hun hi Dr. Silal Remruata SMS Animal Science chuan KAIHHNAWIH mi shang nena training and pek baka ICAR technology te mi puite tan en theinan chop chuak bok he huna hian East Lungdar block chung anganwadi worker te self-help group member te village council member te waimi shwai tu tele kutna thok tu te tan training nei ni in MZSRLM BMMU East Lungdar block te nen ahova training na hun man ani bok he training a hian pu MIZO mingliana SMS agronomy Dr. Hitsukla SMS horticulture le P Merilal Fakzuali SMS soil science te chuan zirtirnan pe a kunna thok tu te mamo chi shang lo tur thai chi le thale random doi subsidy an pek chua baka KVK farm chunga technology shang te zirtirna hun man ani bok ICAR Foundation de sang hi somni pathum hi kutna thok tu mi za som nga lain chimin lok thla kan ti hle ni no pangkum som pariat le anwai lam chin HUAISEN le khotlang ta na thok tha te choi moina DILNA hun hon me kani Sarkar lai pui Ministry of Women and Child Development chuan India khwale tui no pangkum som pariat le anwai lam te zinga midang te chan chwa na lo thok to tu emo midang te tan en ton tlak khopa heng sports lamte social services lamte science and technology lamte environment arts and culture le thil 13 chwa lama khotlang mi puite tan en ton tlak khopa thil tha ti tu te nena national award ro pui tak pradhan mantri rashtriya bal puruskar PMR BP apechina president of India nena tengin loman hendong chinani he loman dong tlak ka ngai te rot na hun loman DILNA hun tuna hian hon me kani a online mangin awards.gov.in a dil tur ani a Hrichiang le zwaldu tan Serchhip DC office Zofia thei ani bokang DILNA hi August ni somthum pakhat sang ni somni pathum thleng hon ani ang Venkhan BUALPUI le CHAMPHAI Zion VENGA VC by election nei turatan final electoral roll TLANGZARH ani State Election Commission Mizoram thuchuangin Nathial District a BUALPUI v Village Council by election nei tur ani a hemi tanin puwa chana kal zela Venkhan District Election Officer puarlerem sanga District Borsap ni bok chuan BUALPUI v VC by election final electoral roll sang ni somni pathum chu DC office TLANGZARH a copy chu political party shang IO tele NGO IO kalte hlan ngalani voina BUALPUI v VC by election final electoral roll TLANGZARhin atarlandanin tundin muna BUALPUI v a hian vote nei mi zathum somriat pali an oma heng zinga za somkwa pakhathi mi pani in adang za somkwa pathum te chu mei chia anni VC seat pathum omin general seat pahni le reserve seat pakhat an nei ni voin choma vek dar kwale Venkhan district election officer pujem salrin chana chuan CHAMPHAI Zion VENG VC by election final electoral roll sang ni somni pathum chu DC conference hall TLANGZARH boka buhni cheu political party IO le NGO ho tu te nena hlan ngalani voin CHAMPHAI Zion VENG VC by election final electoral roll sang ni somni pathum TLANGZARH ta ka hian vote nei mi zariat somli pali an oma heng zinga zathum somkwa pathum himi pani in adang mi zali somnga pakhate chu mei chian ni a mei che vote nei hi somnga pariatin antam zo kani rola thunlu tharmi somni mi pa som pakhat le mei chia pakwa an omlain rola changa
pai mi som pani mi pa pariat le me chia pali an thunga draft electoral roll atanga final electoral roll pun na hi vote riat ni im apun na hi zazela bial point pakwa paruk ani D.THANGLIANA ex-MLA NCC member MNF chuan Aizol East 1 na political training nei na MNF in SILAI LOVIN DANHNUAIAH MIZO namtan ZALENNA ala SUAL RENG soi Voin July ni som paria thole ni khan MNF Aizol East 1 North Block 1 si phirnei boya political training an neya hehun man puitu D.THANGLIANA ex-MLA MNF National Core Committee member chuan thu soim pathian ekan ramtan titlat tu kan niawangin MNF hi athlamuan thaka kan hetlat thin ani mitlom tak ni mga hepol hi pathian ina dinani SILAI nen kumsomni chung ZALENNA kan suala remna nei nuwa SILAI LOVIN DANHNUAIAH ZALENNA hi MNF ten kan la SUAL RENG ani chu thu chu kan dan bu po ZALENNA sang ber nei turim kan thil tuma ZIAKLUT ani barlui hnuai India kan lu thi ZALENNI kan la nei nge yang ati party dang chuan ro rel na chantumin thei to pan chua MNF chuan sarkar na chau nei tum lovin ZALENNA nei turin kan la renga party dang nen khai khin thei kan nilovani kan sa khwa hum halle tundin tlat thi kan kalphungani kan kalsan thiang lovani MNF te hi namta na martar te choi moi le za tlat thim musit vengai lo tu kan ni antisen luangin voin hi min hen ani ti nge takawonga choi sang tlat tu kan ni ati resource person pusang kunga pau tu general secretary MNF general headquarters pu VL cross ne zova General Secretary MNF General Headquarters ten thu an soibok hehun hi pulal rin kim afral te Vice President Aizol East 1 North Block in KAIHHNAWIH pukelal ompuya President MNF Unit 3 in hunser mangin puchong dailova Finance Secretary Aizol East 1 North Block in lom thu soin huna kharani political training hian mi thanem tak an kalani MPYCC chuan thu chho an siama ZPM leader Pulal Duomale Christian sa connect chep tu BJP Minority Morcha National Secretary Delson Techu in Betrina anpu Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC chuan thu chwa siamin juni somni pasari sangni somni pathuma ZPM leader Gohatia kal atukle mai juni somni pariat sangni somni pathuma ron hole chungcha nga hian thilrin hlel omtak omni inan sia thilom ziami puiten an sia chiana ngai ti Pulal Duoman July ni som pasari sanghi somni pathum thochan ni ZPM office ain soifia na chuan arukim ZPM le BJP tho ho tumin anin bethin nge ti anem ngeta MPYCC chuan angai ani in khan pui nai chhozela MLA candidate ta na mi hosa le langsar lor khom tu ZPM party chuan sum chakna le BJP chakna manga sarkar sham danan zong nge ni na langchiang tol bok anti chutiang atan chuan namtlem jok tele Christian sa khochim ral tuma mala mek BJP chakna le sum rin tumin andor ngei ti ZPM leader Pulal Duoma thusoi hian anem ngetanin ti Pulal Duoma hian BJP chakna chhor tumin Tumtam takalo dor to BJP ne na influenzam adu na audio ombaka kumsang ni sompali da ito khan MNF nen neda anzom na le kha ama Pulal Duomale puzoram thangate ming sign ngei Zonet Cable TV in kumsang ni sompariat MLA than pui clear log na MNF president puzoram thangan akol thathu soi nge hi sang hi sompariat election ma khani inalang Pulal Duoma hian BJP Mizoram bu anron khwarthi na ruwa man na siam pui tu ani kumsang ni sompariat in than pui tan mai ni lovin hun local tura BJP in kan rama rabi anron siam theina na man ruwa BJP in an man ni hi adu danani BJP ne na influenzom she mia lo le din munhim lovada poisa lo tu hi Mizoram Chief Minister tan thantla kanilova MLA tan po thannon tlak lo le rorel tu tha kan ngai lova kan nam le sa khwa za lo na Goshan Central Waime MZP le MSU te malak na palzut na MPYCC chuan angai nen tibok khatizong kha CHANCHINTHAR kan puan thei te chu ni